افدم حمودم و خوش به تماشاوان روژاوا تیوی به برنامه که تایبت جه پیشانگاه هشتمین یا شهید هرکولیا پرتوکان لباجار قامشلو عمل پیش بریونم ده پازده جوتمه ده دسته چانده یا باکور و روشلات سوریه به هفکاریا دسته چانده لکانتونا جزیره به دروشما که ام به هبره خوندنی بکن شوی جیانه دست به پیشانگاه هشتمین یا پرتوکان لباجار قامشلو کرد. ده نوا و پیشانگه ده 143,000 پرتوک به 15,000 سرناف تین پیشاندان. از پرتوکانا اکو نوا پیشانگه ده تین پیشاندان به گلک زمانان جی تی پیشاندان وکی زمان کردی به زراوای خواه کرمانجی و سورانی هم وکی دن زمان عربی انگلیزی ار وکی دن روسی و آلمانی و گلک زمان دیتر دنوا و پیشانگه ده هنم دنوا و پیشانگه ده جی پنجی و چار وشانخانه و سازی نویجهی جه خواه دگرن کوش گلک هریمان هاتنه نتنه جباکور روشلات سوریه همیشه سوریه و دروی سوریه جه ولاتین غربی جی تبلیبونه امی برفرهیا و مجاره به میوانی خونی بشداری پیشانگه نبونه امی نقاش بکن امی دست بکی بری خوبدن کمیته آماده کار برز عبدالمجید خلف مره برز عبدالمجید ام دخوازن ویه که ناس بکن که نها هرم د گاوکی دالیا روشنبیری دا آویتیم تنی به شورشا باکور روشلات سوریه و حتی نها از زیرتری 13 سالان در باس بویم هم دالیا روشنبیری ده هم دالیا خوندن و نویساندن ده هرم گاوکی باش بر به روشنبیری و آویتیم گرینگیا در خستنا پیشانگاه شهید هرکول دست بکی ام دخواست ناس بید قالك سباس صباح بخير شخوا قال لك كاري روشنبيري هر صالة تيقرن لي اما كاري حري سركام كارن نافلي بكن بيشنغا شهيد هركول جبرجي نتني لروجافاي روجافا دمينه وقت كلي دان صدنينا بحمه وشانخانه وسازيه جهان تشدبن دما غابا بجداربون جي دربت تيكرن دانو سندنج دربت تيكرن وبسازيه دربت دانو سندن تيكرن تيواتيا گر ام دخوازن آستا چان داخو بلن بکن آستا خوندنی بلن بکن و تیکلیا بدربر بکن کارکی بفیرنگی شخوا کارکی گلکی گرنگه بروجا شخوا تیناس کرن پیشنگه کاری حری سرکی دکاری چانده ده جبرگه وقم دبینن قالك تشتيدي مقارن برفرة بكنجي قالك تشتيدي البيدك حاضر دبن يعني ازي بيجم سر اصلا فسكارا قالك جيدر هني ناف نشان هني برتوك هني الجمع بيدا نابن بل برتوخاني ايميل بيدكي امكار البيدكي وابين تين بر حاضر دبن باجار دور ام نكار نوان برتوك ابدسخن تين جمل بيدكي يعني حم برهم جهان تين جمل بيدك البي بيشنجي فاف لسر نفسكارا لسر سازيا باركي هلتيني گر کار به پرتوکاشتر پیدا بکه لبیدکی یان دیجی او پرتوکانش خو هنجی پرتوکن سرکنه دبن جدار جبن جبوگه مثلا سبقم کار کی لیکولینا بکن کار کی به خباتنا برفره بکن به فیم جارهانی نخاسم ده يعني مكارم بد اساس عن قاعده لسر اساس جمع وشنبيراجي البرتغالات الفر الحاضر كريم يان دجي بشي حالي سركه عراق هاندني يعني دما قابا مثلا وشاخاناك المصريه لبنانيه الاماراتيه مثلا الجدر بلجيكا مثلا اوروبا انجلترا اللي بيدك قابا دبيزي كاركي فيرنجي هي بجار دبي او جيب خو نورمال يعني خوزاي عراق هاندني جير شيت كريكلام جير شيت با نفسكار وشاخانه او شاخانه بيدك حاضر حد نفسكار بيدك اوجي رادغينه كاركي قال لك جرينجي تشكي قال لك يعني سركفتيه بهيفينج بيتر وشانخانه بيتر بحاضر كن اصابي بشنكي بيتر برفربه لاما وقت الجور روشه هي انا بيجن عند بين رجلات انا بيد شقونا غير درباز ببرسكريك الشر وفالوزيجي حتى جاريجي وقت مثلا دستي مسر دل مي غير برتقانا بين يا نين جبرويه كيجي ام جماعه ششاد تكليات كما 50 ششاد تكليات كن جوا برسكريك انج درباز زبن نمونه وشانخانه ارام حطانا قناتي يعني برتقانا سر سينور مانن ناهي ترباس يعني وقال لك بس كذا يقولوا مرشد من يان دجي ميفاني رومتي الميفاني رومتي ما مستمر وان بركات صار جمعي ما مستمر شك برا جمعي لأما جدربه من شقة استيقلي حتى بري شندر وجاجي يعني برس كذا كتشيد من هم تخازن مثلا برس كذا أنا به هلاني قرن كاربن بيتر برفرة بيشنجيل داخل
بله امی بری خوب نجم برز صالح حیدو کو هر سال د پیشانگه ده بشدار دبم هم به برهمین خواهم برز صالح ام دخوازن ناس بکن ای سال به برهمین نو ده بشدار بونه برهمین کو تپیر بشدار بویم ناوارو کوان ام دخوازن دست بکن ناس بکن بری هر تشتی از هشتمین پیشنگا پرتوکالنیا شهید هرکول پیروز ای سال از به شش برهمان بشدار بونه شش برهمی اینو دگل 20 کتابین دیتر tabii ki berhemimin hatta çabun haşti uşeş berhemin hami bikurdine. Nabaro kavan hami ser çanda kurdi zargotin folklor zaman nasil helbest cirok birhatin arf adat yani hami derbari kurdayeti u kurdavadiye de minibisandine. Her vakit bir sade sara geleme milletime emciye bepar bun em mahrum bun إيدي كتابة كردي وقت مديت الجينا منوري براح تايدي ست برس وبرسو دهاتن داين لسر وام داويتن زندانا يا ام جزات كدم يوروب سربستي وقت اب بشانغا هاني بدبي ذريا ريبريا خسر ام حيسر كنت قل شورشا خو شورشا عشانديجي دامزراندي و قابن پیش عبيتنا افتشتكي حالي بيروزي ناوغل ونتوامد دما ام بحزارة نام نشان عندي بيروزي ام بحزارة فرتوكات بينن و آخری جه خوشتری ام ایرو برهمی جنا کرد او جنا چوسان دی بسد سالا تاریخی دی ام برهمی ویجی جناب آقای پیشانگه دی دبینن اب جه شانازی و سربلندی ایدی اب شورشا هانی نه شورشا چانده تنی شورشا چاندی آزادی سرخبونی انسانیتی ناسنامه خمالی بله بس جبت مستعمل تبع جنبي دقي أما بري خبدن جم سزكي شي بريز ما مستدلال بمرة حاضر ما مستدلال يعني سزكي وكي سازيك سركة يا زماني كرديم دنابا شورش روجاوا دجي رولك پرمزن لیست دالیه پیشخصنا زمانی کردی دم سزکی به برهمین خونی نو بشداری پیشانگاه هشتمین یا شهید هرکول بیم ناواروکا وان برهمان بهتری خواهد علی ریزمانی علی فرهنگا زمانی کردی دم حتی چه آستی پیش کتی روجباش شخوا هشتمین پیشانگاه شهید هرکول هر کسی کردی خاص پیروز کن راستی دست بکه ام وقت سازی زمان کردی د پیشنگه دیتر ده وقت بشک دبهن پیشنگه هر ام در باسون لیسا سالا یکم کوم بناوی سازی زمان کردی در باسونه سازی زمان کردی به 11 برهمین خو تبلیبویه وقت آنی زمان هن رزمانی هن ویجایی هن پرتوکن زازاکی یعنی به همو برهمین سازی زمان کردی ام تبلیبونه از دخوازم ناس بکم نها سزکی دعینی بشدارمونا خواه پیشانگاه شهید هرکول دم بشداری پیشانگاه فرانکفورت جی بویم گلو دعینی برهم تبلی پیشانگاه بونم از دخوازم بنرخین میشه گو کارو خباتین سزکی لأوروپای جی دچ آسته دنه راستی به عینی برهمی کلویدا پیشنگاه شهید هرکول تبلی بونه عینی و وان پرتوکا ام تبلی پیشنگاه فرانکفورت بونه ما خواست اموک اندامه کی جی بشینن ل چینه بوجبر صدمین سیاسی یان نهات اریکرن جبلی ویجی یعنی ام همو پرتوک خود چه پیشنگاه هی کل جهانی چید به ام تبلید بن از دخوازم ناس بکم کارو خباتین سزکی لأوروپای چه آسته دنه راستی هن هوال هن الور کارد کن مخواست اموک سازی زمان کردی بشک خوال المانیا جیوکن لهین کارو خبات سرتی سرتی کرن و هینجی یعنی ام تخوازن لحر درجی بشک خوال وکن است یعنی اسمه اما برای خبدن جم پردوخانه مانیسا لوی درجی پیشانگه ده حاضر برز آزاد داود مرا حاضر برز آزاد ام تخوازن ناس بکن پرتوکن کو ده پردوخانه دو انج دوشان خانه ده هاتن پیشاندان چنی شانددن ناواروکن وان تبکر بشمر ببرفرهی بحثا ناواروکن وان بکم از دبینم کو بهتری خو هم بیروکیشت نافته هن ناوا وشان خانه ده یعنی پرتوخانه مانیسا انجا وشان خانه مانیسا هر جار بشداری پیشانگه به خورتیجی در باست و زمین پرتوکن وان
برهمدارن برهمین و پرخوشن تبکار به شمار بحساب برهمین خود بله سر چاوا سلاوج هوا و همی تماشاوان را شواجی پرتوخانه ما جیل دیرکیه ای سال اف ساله هشته ام بجداری پیشانگاه شهید هر کل دبن براستی ام هر سال کاری خود کن که گوهرتنت پیشانگاه ده بکن یعنی ام نه هر سال وکا سالا بریاوی ام ناین بيجي مثلا امبار ما منو مكتبه برتوخانه بنداروك ما بتفدا برتوكين مشروع كلمه يج امارات برتوكين بهتري برانيا خوجي علمينا صاله برياوي مثلا ما برتوكين دار المداني صاله برياوي ما برتوكين متوسط يج ايطاليا ماني راسي ام هر سال دخوازن تشتك نه البيشانگه پیدا بكن اف جی یعنی اف و شانخانهش در وجی گلک جه نکارن بجداری پیشانگه بنج بر دری سینوری و آستانگین در باز دبن هر سال وكما قلتي ام محاولات كن جوهرت نكيب كن اي سال تايبات من برتوكين كفناري يجلكي كفنار ما بيدا كرنا البرتوخاني او برتوك شدد يعني كرن او درباري شدد باشا شوي زمان واجي يعني ما زمان عربي نجي وكردينا طيبات سورانيجي وموكريانيجي وزمان ارمنيجي بشكه وزمان سريانيجي بشكه واكيد فيجا فرنسي وانجليزي او هم طيبات وهابن يعني برتوكين كفناري ما بيدا كرينج بركو خلق ببينن واف چاندا هالجم خلقيجي تشيبه مثلا کووارا یکم یا کردی هاتی چاپ کردن کووارا روش کرد جمارا دویجی ما آن بی پیشانگه ام بیشن مثلا چاپخانه یکم بناوی کردستان مطبعة کردستان علمیه یا فرج الله زکی الکردی ما برتوکن وین بجدار کردن چاپخانه سرکه یل الولاتین عربا ام بیشن مثلا مطبعة بولاق مشهوره يعني مطبعة برتوكي وين هاري بها نيف عربان ده برتوكي وين محقانين حاضر كرنا البيشانجه بيجن مثلا شابخانة الآباء الفرنسيس كانيين أو جيل القدسية بيشانج وشانخانة يكمل الفلسطيني هاتي شكرن برتوكا كاويها معاني مثلا تاريخ حروب الصليبية عمري صدو حفتي صالة ما خواست اف شاندا هالجم خلكي شي بلكي هن جي مثلا ببينن كو نرخين وان نمنطقينا بس بلا خلق ببينه بلكي كو صالين بين اف شاندا هالجم تشيبه وان فقرن الديروكين برتوكين ديروكيه كيفن ي المنطقي حميجي ام بكارن بردست بخن وكي يجي برتوكين نهجي هنا ام ديسا وك برتوك خانه يعني هم هر طيبات وك برتوكين ديروكي هبن موسوعات وهبن وبرتوكين وجاي لكن براني خو جاي نجي اما بري خبدن جم بريز مروان بركات نيفسكار كاوجي ميواني بيشانگه هي ام جعفريني برخدر بري خدايا بيشانگه برز مران ام دخوازن ناس بکن اوکی نویسکار اوکی میوانی پیشانگه هم ده چاوا پیشانگه هد بینم اتمسفیرک چاوا در باست بیم هم لگوری نرینات لگوری گرات نوا پیشانگه هد ده نواروکی پرتوکان هم آستا خوندنی آستا هاتنا میوانان ده ویدر که ده چاوا ده بینه دەستپێک سپاس بۆ پرۆگرامی هەروەها بە خواندنەوە و ڕێز و سلااوی تەماشاوانەڕە حیشتەمین پێشەنگەها شەید هەرەکۆل پرتوکان لە گەلێک کورد تەواهی پیرۆز بە گاوەکە پیرۆزە دەما کۆمەرا دکەوە پێشەنگەهێ وەک هۆل مرا هستیار دبه که بهشتا همان رنگه براستی بهشتا گیانه بهشتا پیوه بهشتا که ام اوقا سال بنده بون که روژه که جروجان ام بکاربن خواه ده روشک اوها ده ببینن بگومان اوجی نجی خواب بری هاتیه اوجی انجام کدکی هاتیه از وقت نویسکار او جارا چارا
چاران از پیشنگه ها شهید هرکل آمده دبم بشدار دبم تشتی بالکش سالن بریوه تشتی کو مدیتیه او کسی کل پرتوک و ناونیشان کردی پرسین بهتر بود بلکه جی گشتر بود لی تشتی کو ایرو او روژا چاریه بلکه ایرو انزانم لگور شوپاندنامه او لی پرسین کسی کو تینا پیشنگه لناونیشان کردی پرتوکن کردی نه او قاسی وسایه لی تاوی ویجی اگر پرتوک چه به کسی کو تین پیشنگه و پرتوکان دکرن گلو استا خواندنه چیه تابی او کسی نویسکار و چیزی وشان خانه که بشدار بونه سپاسیه مرا سپاسیه وانده که لی سپاسیه مزن گلو او کسی که بخون خواندن جمعه گرینگه خواندن جمعه زور گرینگه باوری آمده لگور شوپاندن آمن لگور ماندن آمن دوی پیشنگه هیده خوازی هنک آلاو هبن بهتر سمینار لسر رولا خواندنه بن یعنی پیشخستنا خواندنه دوی پیشنگه هیده سمینارن آن ریبازن شیوهن پروگرامن بین لدارخستن اوجی پشتوانی بدن خواندنه دوی بخواندن یعنی چیروک نتنه او پیشنگه و پرتوک و پر و هندک و هاقا سازی و هاقا سوشانخانه و آقا سناوریشان او کاره اوه کاره پیشنگه ریوبریا کمیتا ریوبر آ پیشنگه لی پیویست هن پروگرام دهندری آوان 8 روزه پیشنگه ده ورن لدار خستن رولا خواندنه گرینگیا خواندنه و گرینگیا زانسته او زانشی چه نابه الدریا خواندنی ده خوازی بالداری یک دوی واری ده هبه ده چیتر به قالك سباس امي بري خبدن جم فقرتنا روشن بيرين هريما قدساني امي بريز عبد الباري احمد مرا حضرم بريز عبد الباري ام دخوازن في كيج ناس بكن شو هرركي وكي قاعده وكي بنجها روشن بيري لهرمي تناس كرن برانيا خو روشن بير همني فيسكارن برهمين خو يكو شي دكن داتين هرركي ايصال بتباش خو وكي حرصال بشداري بيشانگه هدبه ايصال بچبر همنو بچنا وروكنو تبلي بيشانگه بو دسبك سلاب الرئيس جواك الشارع وبيروز بأف يعني وك مرو بيجو اف بيشنغا هاني يعني نزانم افنا ماك ناماك نج روج افاري ونش خلقي روج افاري اف بيشنغا ناماكش خلقي جدربي روج افاي نو تشبرتوك هبن وتشتندبن وتشخاصه تشيبون وتشخاصه تشاب وتشخاصه تشاب نبا افجي از بيجم بلكي ناكبي استا خوشكبونو نخوشكبونا بيشنغا حركس دبينه دنيا دن ابايا ناماكي خلق جزان بي اكي وام جزان بي اكي واف جواتا هاني وقتا قوتي حاضر بحزاري بده حزاري بسي حزار كس صد برتوكتين فروتن نين فروتن هراركي حزار برتوك تشيكرمن بينش برتوك تشيكرمن اما بجمع قش جي قدره بس هما انه بيشنقها بخوا وبخلق اخوا وبكس اخوا ناماكش حر كثير وابنا ما ناماك چاندي ديروكي انسانيه وحرتشتي تف سياسي جي جبو هراركي ايصال بدوازده برتوكا نهمة شاب كرنا هنك جنن هنك زلامن هلبستن جيروكن وهجي بقى قلكي باش يعني وقو حركة جيزانه هنا روكي جي هراركي تفي ايصال برتوك تنجي بسنتكي نفروتي كاسي ميفاني قوتين هراركي راجن ديارية خود مشن برتوك بدو بالذهبة تشتيق وراجي دمشن ام بهبينا يكيتيا ما قشلو بكن بس بلكي كسيدن كاربن جبرغو اوجي
بحق خدينين يعني هر ركي از نابش هر کسی خوشکتره بس ما قال كي خوشك ميباني خو بتشونا خو بهاتنا خو بحضورا خو ببرتوكي خو بدياريه خو تفقرا خو اليكاريا هر كثير يعني قال لك هنان دامي هر ركين وهر ركي جوار تشابت يعني افجيولو وقبي انه وقبي كار دستي هر كسي بقره چبش به چکس به ویجی ویجو دابونا هنی ناخیده بشاره مقبله ابز بهیوی من وقت هیوی کلوب چوچی کنو کومیتا اما دکار کار به تشکیب که گنو اف پرتوکا هنی $30 داکف 25 25 داکف 20 هنگی ارزان بومرو کار بکره لانه اساسا یکی بکره کسی خواندبانو بکره او اخوة دبان جي بلكي او مثلا نكاربي يعني هنكي كوميتا اما داكار كاري باراش تابي باري هاني هما بحشكرن وك نقباوا وازات ماني ساده غيري وينا بهنكي بهتر وك هاتنو تشون وكرينا برتوكاوي بهتر هبايا ساعد خوش برز عبود مخصوصي سنوي هفسروكي روشنبيرين كانتونا جزيرة جمرة حاضر برز عبود ام دخوازن ناس بكن اي سال جي هم روشنبيرين كانتونا جزيرة جي برهمن كوك بشدار بون برهمن نو هاتن درخستن بشدار يك چاوا دب نوا بشانگه ده چه بوي قالك سپاس جبو في برنامه و سپاس جبو روجنامه تي گو هر سال کار پیشنگه دشو بینه ام جي شاهدي في تشتيني ام دبينن ام جي جي رزگرتن هي وكي كتيار روشنبيرين كانتونا جزيرة جبوي چاب کرنا پرتوكا اما نه هما كي پرتوك دامه اموان پرتوكا جوانا را چاب دكن نه فيرنگي اما شوازه كي دل جماعي يعني ديوانا ويجل جماعي وك تبيش چه قانونك يعني ام چه پرتوکا گوتیج مره ام ددن دیوانا وجه او دیوانا وجه و پرتوکه دنرخینه دبینه هجای چاپی یا نه هجای چاپی جبر ما قالك جاري نقاش كرنا پرتوکن داکتن میدانی جیرز گرتن و حرمتین لی سراس کرن جوان دوی خوندنک دی جوان دوی يعني بهتر گو نیوزکاری وی پرتوکی لی پرتوکا خواهد گره جبوی دیروکی جبوی جواکه جبوی ولاد جبوی ملت وی هین زنگین تر بود چطور به جبوی ویناجی پرتوکی گو ام چاب دکن دبن سی و سیوانا دیوانا ویجره ام چاب دکن لی هما ده سال ای سال ده پرتوکی گو ما چاب کرنه این کفنن یعنی ای بری دیوانا ویجه چی ببین این سال مثلا 10,007 دهان دوازدان بری گو دیوان چی ببین ما ای سال 7 پرتوک ما چاب کرنه ام رنگرنگن اوجی یک جی لیکولینه یک جی رخنه یک جی لسر زمانه يعني اوجي نه همي اندامي يجيتي نه ما مستا مثلا ميناك امبينن ما مستا برزو محمود نه اندامي يجيتي ما مجد شاف كرنا اما وقت نجي هلبستن جيروكن بفيرنجي ما صلا اساده حفت فرتوك ما چاپ کرنو ام تبلی پیشنگه بون جو خو یکیتار روشنبیرا یکمین یگو اف پیشنگه بون الیکار بدسه چاندره گو اف پیشنگه آوا کرنه یعنی خودی کده که مزنن دوی پیشنگه ده و حتی روجا ای روجی الیکار بدسه چانده یا باکو رجلات و یا جزیره جی و جهم هیلا راگاندنه و جهم هیلا تکیلیا و جهم آلیده ام الیکارم باناره روکی ما پیش تاخونه دایی پیشنگه ام پر کیف خوش دبن یعنی ام خودیه وی پیشنگه دبینن جبوی وی ناجی یکیتار روشنبیرا اوجی دریه خو وکریه ج همه نویسکار روشنبیرا ل دردورا خو کوم دکه کوم کرنجی اوجی چاوا یعنی اف پیشنگه دما گو ودبه نویسکار روشنبیره گو هفدود بینن او یک جوان ارمانج وی پیشنگه هیه يعني ميناكي جو ازمين مع مروان بركات ايروجي شهباتي قلنا اف بيشنگه با بلكي 3 سال دم هفدوني تبا بلكي 4 سال جعفرين بلكي 4 سال دي جوندي سوخانه كي لسر سينور دمينه لسر سينور جو چته روپه دلوان دنره
گونه نه مثلا به پیشنگی با ماموسه مروان برکی مد سال دن ندیتوا یعنی ویجی اف نیوسکار وی دری ندیتوانا یعنی افجی شویه که جی شویه گو نیوسکار و روشنبیر al هفدو کم دکه وقت آن چرا ام وی دری هر یک جمله کیج عالی کی گو ماموسه سال yani ev gaveki pir piroze de hendire ve peşengede bigişti ez karim bejim yani peşenga hame ciki rezgirtineye cixwe girtiye ser astaki cihani li min dixwest bê xuya kirin yani şehîd here kul kî heta got ev navê vê pêşengeyê lê hatî kirin xwezî got ew derfet hevana jî hinekî em li ser wî jî biaxiv yana got derfetê bide me ez xwazim ser şehîd here kul jî wilo bi kurtayî biaxivim şehîd here kul yani kesayetekî şoreşger şoreşvan welat parêz millet perwer nivîskar ji gundê berrojê ji çayê Qereçoxê ji dêrika Hemko ji êla koçeratayê jiyana xwe di zaroktî de keda welatparêziyê rê derbas kiriye di heştê û çara de nas kiriye yani berxwedana zindana li Bakurê Kurdistanê tevgera azadiyê nas kiriye di heştê pênca de tevlî Akademiya Masûm Qorok maz bûye û piştî wêna di heştê niha de piştî kar û xebatê 4 sala di heştê niha de şehîd here kul tevlî refê gerîla bûye di sala notî de birîndar dikeve destê dewleta Tirk 15 sala di destê dewleta Tirk dimîne zindanê Bakurê Kurdistanê Tirkiyê tev derdimîne piştî wêna tê berdan 14 roja di zindana Filistîniya Sûrî jî dimîne dîsa jî vedigerin kar û xebatê xwe saziya zimanê Kurdî ava kir di 2017 de ew bû serokê wêna û ji xwe piştî şoreşê li vê derê bû yek ji wan kesayetên got YPG ava kir û dema got şehîd jî ket semîner dida di bûneya 19 têrmehê bû roja avakirina rêveberiya Xweser 2016 de şehîd ket ji bo vê keda wî pîrozî ya sala gotemenê xwe di ber welat û ber mirovahiyê û ber nivîsê de qedandiye ji xwe berhemî hene sicil eswed heye pênûsa min heye serkoçerata heye 4-5 berhemê wî jî hene ji bo vêna jî dema got ev pêşenge hat de darxistin got li navekî digeriyan bi rastî ez jî yek ji wan kesayeta hûn ême ev pêşenge damezrand navê şehîd here kul ew got hat ixtiyarkirin got layiqî bijnin bala wî navê be gelekî spas em ê berê xwe bidin weşanxaneya Mezopotamya Birêz Ciwan Silûnî Vîskar jî bi me re hezirim Birêz Ciwan tu bi xêrî hatî bername me em dixwazin berhemên weşanxaneya Mezopotamyayê ku îsal bê beşdarî pêşangehê bûne hem navarokên girîng ê ku hûn bê beşdar bûne çin bi rastî ev carayê kem em bejar dibin bi navê weşanxaneya Mezopotamya em bejar dibin bi pêşangeha Şehîdara Kul bi 28 berhem منوع الناف وجه كرة الشيروك رومان هلبست ودراسات جي سيبرم هنا هاتن ترجمان كرن زماني فارسي بون عربي براسي بيجي منه اب بشجاه وقت مهرجان جنيفسكارا ري وبرتوكارية تقاس هبه اب حالك ثقافي بهبه اف شاخانجي وقتاغو بجارد بشنجاجي ريبتك جبر تكلي شيء ناف وشاخانة وناف نيفسكارا شيء جدربا وشيء هندر دماغو ام شاميتين سن امتين اسنجو اسنج مرشد بن اسنجاري مرشد براسي شحن يادوا ام بين انه تكلي كيما تاغو تكلي هاب ناف وشاخانة جدربا وهندر محلي برتوك زنجلتر دبا ونيفسكارجي محلي كاربن بجاريفان وشخنا بن كارن برهمي خوش بطبعين انا تفز معناه عربين راسي وطماطن جي قامش له سي وشخنا شامج مقرانين دال ودار ميسلون ودار زمان افحر شار دور دبن الي كارج بو بجداري بي بشنجه بن اوجي وجينا دراسات زماني كرديه بعربينا تقاسي بشنجه فرب فداء وشنخانجة هي وفداء نيفسكارا هي وقطنا بيجي أو حالات ثقافي مهمة كان بزنبة ذهبة أف مهرجان بي موجود بجبو نيفسكارجي
رولاق تيت ببينا بريز عبد المجيد ام دخوازن نفي برستيج بكن نهاد نافا بيشانجه هيدا بيشن كو نرخي برتوكان يعني بوهايكي حبكي بلند تفروتن قالوا لهمبرفي باش تقرين سازين ناف دولتي تكلداري روشنبيريه تبش قريه ددن بيشانجه يعني كارو خباتن دستيا چانده يعني حتى جو يعني تبش قريه كهي جو بشكي نرخي بان برتوكان داكر دانو سدنوك مثلا مگو هي بمخابن تاني سر استا سازياي سر استا وشخانيه ده قال لك كان ولو كان هكا دا خويا كرمه مسجوان تكلين جاري شد بن وك مثلا انه برتوكي رجلات انا في نارن ملئ غربي يعني آلية مصر والدرب يا مثلا اوروبا انا هولدان ولو هني ولدان ولو هني قال باش داربون كتشيبه بقول اوروبا جي برتوكي الفيدا كهل اوروبا جي ويان هرن ملئ ديجي جبرق مثلا سينورا ودوبونه ومثلا تكاليف شحنه بس قال كان هني افيكات دو پشگیریا و پشنگیگیشی تنی کارو خبات دسته چنده با کرجلات سوری و هریم جزیره کانتون جزیره شو افجی یعنی پرسگیری که لگاوا که پشگیری که هبا یا دانو سندن که هبا ایمم موق مثلا مگو سر ارک سر مری خم نقاشات کن دانو سندنی قال لك كن بار مثلا هن كسن وقت مثلا وفدك جي امارات بيش شاند امارات ثقافه امارات بيدك ايجار دي چينو بوديسا يعني بقشتي ام دخازن درفتن ولو شي ببن تشملو شي ببن اللي اما حطان هاكا جي في دوره حشتاي وقبتيت حاضر كوميتا مدكار قش سرملي دستا شاندي بحرد وبشاجي دستا كانتون الجزيره الفيديكي باكور جلات السوري سازي جي براستي يعني كوميتا مي جالكي كوميتا ميدان وسندنيها علاقاتها باش تكلي كرن رياخ بحمد سازيا خاصة جفيدك يعني مسلسل ما أستار وجافا قشي دانو سندن بكشار كرن براسي بشجري كرن يعني بشجري بقال لك رنقا كرن أنا مثلا ببين نمونة مالبات الشيء ده حرسبة جروب خواتشينه ومثلا جبو كتب برتقال بدسخن وقيدن سازين هنا مثلا سازيا ما مستا پروردی اوجتين ما مستقبل بيشين حركو كز يعني هر سازي جهل عالی خود عالیکاریان اندام خود کی يعني عالیکاریا پیشنگید کی يعني پیشگیریش پیشنگید به افتشته کی گل کی جه سرکفتنی تیوا تیا جی گر او ساجی جی ناز دکن بچه گرینگیا پیشنگی و چح و جداری پیشنگی گرم کاربن پرتوکی تخن هر مالیدن چمالا گهبه پرتوخان و خاناك وهبه وقت يجي مقول سازي قال لي بأركي خرابود في بشنجيد وقال لك بجداري كرن حتى مكارن به يعني مادة برا يعني دان كوميتا أما دكار يعني مثلا تطوعي تبرع دان كوميتا أما دكار ببا برا بشنجه يعني بدن بكاري بشنجه أبتشكي قال لك جي رزي جي سركفني يعني حركس خد بينه خداي أو خديه في بشنجه أبتشتكي قال لك باشا شو كوميتا علاقات جي يعني دست واسق براستي خوشك بيشنگه دان ناسين جي بانك ساره جوان سازيار خوشك دانو سندكر وانجي ناس كرچ استا بيشنگه و چ گرينگش بو بيشنگه بحمشه وي مادي ومعنوي بيشگيابي بيشنگه حتى رجايرو قالك سواس برز صالح ام دخواز نور جبتجي استا خواندني استاني ساندني لجم جوانا بهتري خم ام از باورم کو بشک جوانا جی خود ویده گتم پرتوکن وان دناوا پشانگه ده هنم تو کی نویسکار هل بس طوفان ترولا جوانان دوی وارده دواری روشنبریه ده چاواد نرخین مشخه پیشروش آجوانه اب هم ان سادن اب افراندن تن پیشکش کردن جبو نفشیل پیمی رولا جوانا يرو ام من جواني ما قالك برهمان بشدار بني او جواني ما ايه بشدار بني زماني كردي برتر وعربي شي او جبرهمي زانينغها روج آباي وجبرهمي فاكولتا وزبستاني كردي ببوني دي هريم عمدي او يبسايا ربريا خساري بيقومان رولا كحالي سركي واكتيفي دي نفسي بشروجا دوار اجي دبردي بالا مقلك لي ام ايرود بين جواني ما ايكو جي زانينغه درچوني جي فاكولتي درچوني بوني
بجرين اي تلفزيونا بونين وشجهان بونا اي كوفارا حرين يعني تشتكي بيشكتي يقول لك باش ابيت جيلي اي ما برتر هين وصل وقت زمان كردي بون قالك سپاس ما مستدلال سازی زمانی کردی جیم نها د پیشانگه ده در دوری 45 سالی بزمانی کردینه پرتوگین بزمانی کردیم به که آستا پیش کتنا زمانی کردیم د نوا پیشانگه ویرنگی ده چاواد نرخین راستي ام وكم مستين تسبيكي اف خون وخيالي مي بحزاري صالة انا اجال بيشيا خود بينن راستي اف تني جهي شهنازية كومرو تشقاس كد وستاني بدا جبو زماني كردي وهندق بجي ام دبينن ام وك بشا سازيا زماني كردي بيشنكها شهيد هركل اما چه کسی گودگه راستی سازیا زمان تی سکناندن و دلکی ایش ولو بکسر دخوازه بناره دخواز شد هون ناوروکا پرتوکا دبه دخواز ناس بکه هون چت کن یعنی او قص پرسته کرن اما ام جیو دجوار دبن برسف هر کس ایدی راجع پرتوکین کردی هر کس بزمانی کردی زانه راستی جی متوقعی كيم هجمار اللي اما ازنرم تشقس كس درباز دبي بيكو زمان نزان بتنيه حركس تسكن ونازدك ونافاروكا برتوكات خواز نازدك بك ام جوك ما مستين زماني كو 2011 حتى روجا ايرو امكارم بيجن نفشك جوات نوت الصديق دي حركس بكردي دخوينا حركس بكردي داخفه حركس بكردي دنفيسه افتني بسق وام ايرو روج بيشنجه فيرنجي فكن وام سركفتني جكارك يوسا هر تخوازن راستي قالك اسمس بريز عبد الباري از تخوازم جارك دنور من جمتا حتى شاستي درفت الجو هنا كو هون بكاربن روشن بيران هم نيفيسكار هم هلبستوانان هم پیشوازی بکن هم بر همین وان درخینن پیش وکی هرارکی خدا ابتدی هرارکی وای پرتوکا گو چاب دکه سر حسابي خود شاب دكي يعني جميز يعني يا خود سر حسابي هراركي يعني ثي بيشن ثي برتخانه مثلنيه امجي دبن جم جينا واوجمر شاب دكي يعني ايصال زيدي دوازده برهم هاتنه شاب كرن يعني حر برهمك زيدي بنجي برتوكي دركتي وبقش وقت بالتصميم وغلاف وتنضيد وطبعة ويقشتك أبانا قش بران وميزانيا هراركي تفولوجي يعني نانو استافات شتي جو تشاب دكن هلبست بك وجبه هك جيروك باستك يعني وقت كيمياء نزمي انا الورجي هن الهراركي جي هي وقت كوميتاك هي و برتوكي دخينه ودمينا انه استك باش تد هي حياقو تشاب ببه وهركي وقت بتعب اخويا بجهدي اخويا بمصروف صار حسابي مصروف اخويا برتوكي اندامي اخويا تشاب ذكي واما سلاجي يعني براسينكي بلكي جم حركه ستنا تدي ميزانيا تشاب كرني هي نظام هي جم هركي اما جو استا برتوكي او جاي هلبستي جيروك بهم اجو باش به وقت بخوندن ناماك تذهب تشتك تذهب وما مسألة شاب دكن ودادخن ناف وقت أم ذكرنا ويجي لنفسها هراري كيتشي دكن وحركة سيجو بجدار دبي ونسخي دبي ودخينه وبلكي حركة نرازي وبلكي حركة ما كتابة كيف قرا ونرازي بوندي هبي يعني أما برتوكي كسي جو سر مستوى غابرييل غارسيا ماركيز وايدو ويخلق جوانا رازبن وامجي نأم او كسي ايجو انا بدني بالسيني يعني بلكي من نبوا اصلي وكسي يقول نفسي وك سليم بركات وايدو بس هاي يعني تشكي خوش هي نفساندنك خوش هي برتوكي خوش هنا هلبستي خوش هنا جيروكي خوش هنا وانا بش نهجي درباس بش خورطا درباش تبني بسي نجبرقو بزمان يا اخويا اجماع اصلا واجامه تشيترو بقوتلري يعني بلكي انا نكار بكردي بني بسين بس زاروكي مرو كارن يجبرقو انا درفت هي وبعلم من زماني هاني ايصال كسي
خورد ونفساندنا درايا مد يعني وقت بين السواق قال كي باشم وابجي حرصات زبيني انه زيدابونا وهي كسي وقت ما يعني بعمر 8 زياده سايبت هرن يعني عمل دريج كشر بس ايجو بينه بكردي دينا والكي انا قال كر انه مثلا زماني كردي زيادة تربوي وابجي هي تشكي باشي يعني فادفي بيشنجه هاتي خياني كرن ترى كي جا الي هي اكني سكار جفرب ولا نجفرب هي يعني وابجي تشكي وقت انه بيشروج تشكي خوشه بهيفينا جو هركور وأبكي شنغهاني صال بالصال بالانتربة جي تربة وحركة يجي حماس بك ساعات خوش قالك اساس بريز عبود يكتيار وشمبيرين كانتونا جزيرة نافافي صالدم قالك شالا كيل دار خصن اشخاص فستيفالا هلبستوانية جي هابو بريا دمكي دمين بيش ده كارو خباتين يكتيا روشنبيرين كانتونا جزيرة ويتشعصي دبن دمين بيش ده قالوا ويت شالاكين بهتري خا شبو بيش خصنا شانديد هرمي ده ويتشعصي دبن نا وكارو خباتي يكتيا روشنبيرا لسر آستا كانتونا جزيرة برنامج مهنة برنامج مهنة حيوانه هنه و سه حيوان جي هنه ام هر سه حيوان شالكي كي ناوندي بگشتي چي دكن وقدنجي چارشم روشنبيري مثلا ام بيجن ميناك لقامشلو چارشم روشنبيري هر چارشم ام چالكي كل دار دخن مثلا لباجار حزكي لبخشي خوندني شمية روشنبيري هي وقدنجي يعني چالكي پرن يعني اما د پروگرام ما د ادمه پیش د پلان ما د گو ام بخشي كي خوندني وق مينا بخشي خوندني لقامشلو لحزكي ما چاوا اباكر د پلان ما د ام د گركي لگيجي ام آوا بکن شخوا سپاسیک تایبت جبو شهرداریه گو و ریوبریا خسر گو مرد به آلیکار پلانامه آ پیشی گرکی لگی و پشتره دیره کیجی گو هم بخشا که خوندن الویده که آوا بکن نا اوجی دانو سندن ام دکم به دیره که شهرداریا دیره کیجی جی کهیه بلکه ام لوی دیره جی بخشا که خوندن آوا بکن اما او که گشتی چالاکی من نه تنه سر آسا کانتونه یعنی که آسا کانتونه افتنه لی هم او کتن چالاکی من سر آسا باکرو جلات سوری جهنه نا یک جوان پیلان ما گو ام روش هر بزوان خوی ای جزیره ام ببن رقا اللي ودري ام چالاکی که چی بکن بهفره وجارة كتن ام هرن قلعة طبقة قلعة جعبر ام اي الرقة والطبقة والجزيرة ام بهدور هنود كي چالاکی بکن يعني بلان ما بفيرين جن كارو خباتي اللي بيشامه افانان قالك اساس بريز جوان وشان خانيا مزوبوتاميا نوا پلانین وینی دمی پیش دم د چه نوارو که نوبینه کارو خباتین وینی دمی پیش ده و چال انا اسكارم بيجم بشنقاه شيء هذا كول في حاجه صار سنه خسكني انجازك ام كيف خوش نجي ام بجاري بشنقاه ببن افصل بس حاج برهم راسي انا خطا تعمل اصالبي انا البشام هي برتقالي ترجمه برمضيه شي زماني فارسي بكن كردي وعربي وبرهمي ادبي راسي بس كان مزن تكيلي ذي يعني تكيلي وقتها بشنقه باب دليل كجمره اي محلي زرفه بهذا تكيلي شبن ام كاربن ريج بس كان بكن بيتر ام كاربن ام ترجمه بكن فتر ام كاربن جي ام نيجي خل فيج دينن كاربن فربن وشاخنجي و البرغو بشنقه كاربيجه دريش حمار بكريه امجي كاربن دريخ مسكار بكن ام كارب برتوكا شيكن قالك اساس بريز ازات ام خازن في برستيشتي بكن كو وشان خانه امانيسا هم نوا بلانين ويده د بشانغها بيده نوا بلانين ويده هم جدروي بشانغيجي نوا چالاكي كارو خباتين خود دي نواروكن چاوا تبلي نوا وشان خانه بك شخو من بريان هم مجوزجي مجو ام هر سال دخوازن تشتن نهل بشانگها پیدا بکن و ام هر سال جب سوزا خوشی بن برتوكنتين شاب كرن يعني الولايتين عرباجي وشرخانين كرديجي هر سال برتوكن نهتين شاب كرن هر سال تشتن نه ام تخوازن يعني خلق يعني ملتي ما اف برتوك كيفن نيف دستي وادا ام بيسال براستي
جبر و إيريشين تركي دجي منطقي وأف حالة تقشف يا تايبات ريفبري صاغ دست بكري اف جي بي استنجك وام بكارن انه ام برتوكن الوشان خانه دي تربينن بس سوز يعني صالب بين ان شاء الله وي قلقي جوله شتربي وام ام في سوزد دنكو تفكو ريفبري هر سال آریکار جی مرا بسیا دستیا چاندی و هر سال براسی او بار مازن او دراج ندجی. گلک اسمس. اما حری داویشی بری خوب دن میوانی پیشانگه برز مروان برکت. برز مروان تبینی انت درباره پیشانگه دم هم جبو باش کرن چه ترکرنا پیشانگه پیوستی بچه. اگر تبینی چه هبن كم بن آزاده بن در روشك وهذا للدار خستنا بيشنجه كي لباجار قامش لوي وبفي شوي بريك وبيك بيجومان سركفتنا لتوي ويجي ني واتاي كو هن كيم كاسي لفرو ور هبن كو مرو ببيجا تشتي كو بالا مكشان دي او بهابونا برتوكان يعني او كسي كو برتوكان دخونه خواندكارن نویسکارن و نه او کسی دولمند و زنگین و بازرگانی ویواری دخبتن لیدم اکمالا ده پیشنگه هدگه هره تشتی بالا مکشاندی بهایا پرتوکان بهایا لی دوباره لی دارخستنا وی پیشنگه جه شانازیه جه سربلندیه و هیویا ما اوکو سال به سال گشتر ببه و بدومینه تد دور پیچک وها در روشک وها در روشک و هولدان تنکرنا تا چید بر روزانه دارد که و دیمک تجی به وینه که و بر خدانه و شورشه ت شورشا چاند و ویجه و خواندن و پیشنگاهان دارد خی سرکفتنا مزنه و لما لگل کرد و لهمو گلن آزادی حز پیروز دیگه. بله گلکی سپاس مروان برکات میوانی پیشانگه شبایت مربو جعفرینه مربو گلکی سپاس بوده و سپاس بو تواهی بشتارین برنامه امام تماشاوان ما لفی داری ام برنامه خواه بداوی دکن بمینه شاد و بختوار.